Dobar dan, čujem vas odlično, slušam vašu emisiju, to je super, ta humanitarna akcija koju ste pokrenuli. To zbilja treba našem gradu, našim građanima, mnogim, nažalost, da je to tako. Radi se o jednoj gospođi koja živi sama, koja je bolesna, nema nikakvih primanja, invalid je, operirala je karcinom, koja je u teškoj situaciji. Tako da bi njoj zbilja trebala pomoć, mi kao susjedi njoj prilazimo u pomoć koliko možemo, pa bi bilo lijepo da se uključite. Vi ste zapravo susjeda od te gospođe, ili tako? Je, susjeda, mislim, vodim računa o njoj. Vodim računa o njoj. Ona nema nikoga tu, jednu kćerku ima koja ne živi tu, brat i sestra su isto tako van granica naše BiH, tako da nisu tu, nisu epiruti, tako da mi susjedi njoj pomažemo. Hvala vama što se brinete, što vodite računa o tim našim građanima, humanitarnim akcijama, pomažete ljudima.